ram tuk thla nili thole ni kan lo thleng ta reng mai tuntuma hian Donald Trump an ISIS ho tombuk kap tura thu a pek chungchang US fighter jet 10 Somalia ISIS mun ma an bei chungchang kan tar langanga tin Tariff war Trump an akal pui thu te chumi ina ngong lian taka nei tur thu te le a kai noi te kan ngai thlatlang le dona ole kan ngai thlak tak tak ma in min han like sak le liam ula Donald Trump chu rin angein US President ani nuwa executive order lian tham tak tak asaina chu chuan ngong lian tak tak anei chho ngala US apo bad right chungchang te tin US Army a transgender khap na dan angte thil lian tham tak tak Trump chuan a kal chho pui ngala tin a Trump hasa a local pui to southern borders Mexico ne an ram ri khauzo ka hunga dan lawa US a ron lut thin ti top na tur tele dan lawa US a ommek thon chhuwa run pui no chhuwa run pui kal pui tur ten tuna hian malak na kal chho pui tran ani a tin US mai ba ka khovel sarkar rang ngong dor thei Tariff chungchanga executive order sign te chuan ngai vena hlo hle ani kha ka riat na le thiam na mangin sumlak lu na lok tak ka phur rit su kyang thei tur solution ka zong fo thina chumi tan chuan international license nei thlap service 1x mangtang ka in gaming line game interface support na nen sumlak lu na thata ka i mang thei chuta chuan live match point en theya sport lama riat na thatak nei ni phei chuan score predicting a bet siam in sum tam taki hlo chuak thei bok i chakani chuan hun rei lo te chungin sum i thok chuak anga UPI bank transfer emo Paytm phone pay atang ten ila chuak ngal thei hilpai mo dang pakhat ka secret promo code best call BESTCOLL mangin registration tila 66k Indian rupees bonus athlon ni dong thei don bokani Trump chuan Somalia Islamic State pol chu thlona manga Bei Turin thu a pe ani kha hemi chungchang hi kan lo Rual to mai thaya Lemazong hantar lang vele donila Donald Trump chuan Somalia Islamic States ISIS group atanga senior attack planner ISIS group pa ruamana siam tu le an malak na turle operation an kalpuina a amazing hlap tu angte an ho tu then khate Bei Turin military air strike kalpui turin order sign ani kha Trump chuan heng tual that tu US le alam tang te ta na hlo om min vo tu te chu anom na mun leithua thi po ni se anom na mun chu khoi po ni se leihnoi tombu ka po ni se kan lu chuanga kan tuk zalang ti in social media Trump chuan ron posa Trump an order apek nu hian US in do thlona te chu thok chuakin Somalia ISIS ho tomna puk le bunker te chu in do thlona te chuan an beya firfiak engemaw zat an thi civil mi pakhat ma he US beina hian an thilo an tuar tel lo ti thudon na chuan a soi exa pos an siama Somalia president office chuan anram mar lambiala ISIS ruai tu senior te chutiang laka chuan be pui thlak turin US chuan malak na akal pui ni in a soya US in be pui an thlak don hian Somalia ruai tu president hi hriat tirani thu tarlan ani bok kan thulak na BBC chuan US be pui thlak na a thile hliam report kim chang adong lo thunga Trump hian he be pui thlak na tura order sign na hian ISIS ruai tu bernge an be don ti a soilang lova mimal ming a soilang lova ama ero chu ISIS an ho tu athuak burte be pui thlak na hian an be ti ero tarlan ani thunga US President Donald Trump chuan ISIS American te be tu tura ruaman na siam tu zong te hne na thu cha ka thona kan zong muang cheuwa kan zong chhuak ang cheuwa inom na hmuna pianga kan da thang cheu ti in thu cha Trump chuan a soi Somalia President Hassan Sheikh Mohamud chuan exa posin international terrorism dono konga United States in thlop na nget tak min pek chu alomom hle a hei hi kaini pon kan pomani
President Trump kai hruai na hnuai hian President Trump Hel Bei la ISIS Bei Tura thutluk na asiam hi he malak na khovel puma firfiak pol be na tura a in pek na hi keini pon kan thlo pani thilom takani ti in Somalia President chuan thu chua asiam bok Somalia President chuan soichun zomin US in operation an nei nun bera hian extremist threat firfiak le kal forte malak na awanga mipuinol puita na hlo omna omte chutiang dolet na tura tho ho na ani Somalia the United States in kara tho ho na hlotling takani chutianga tho ho na chu he malak na hian ati chakdon bokani ati thu chua siamin US Defense Secretary Pete Hegseth chuan kan te na masaber chu thlona manga beina khan operative tam takan thi ti hi ni a civil mi pakhat ma in hliam an nei lo ati Defense Secretary Hegseth chuan he be pui thlak na hian ISIS ten firfiak be pui thlak na an kalpui na tur ruam man an siam rang te ti sukuk le ti chiatani ti ina soya United States chu firfiak te zong chuak le ti bo turin ading reng dona he tuna kan malak na hi chu tiang kan kalpui zel na tura kan signal engkim kan huam ti lan na chiang takani ati Somalia marlama gofis atlanga be pui thlak na hi US chuan a kalpui bok Somalia mar chhakbial pun tlan na hian US be pui thlak na awangin ISIS a an ruai tu lok thlen khatte an thingei ni in Somalia sarkar chuan a soya ISIS te hi kum sanghele som chho khan international prominence sa an kai chho sanghele som bor chho vel khan khovel pum huwa pa helpol rol rala che firfiak langsar ber pola an ron kai chawa khovel khan an tri khai viau maya maro chu US le atran rol puiten an zoya chutiang chuan malak na rang be pui thlak na rang mangin an zoya tuna chuan an churem thokhata ni kha abik takin Syria le Iraq ate heng ISIS te hi an chung nung hle a an langsar hle a mase tuna chuan Africa mun then khata chaw ISIS te hian buan khuar to ani Somalia branch of ISIS hi kumsang hele som panga khan al-Qaeda ne na inzom al-Sabab group Somalia rama jihadist group lian ber tranga peng chuak le pakhat a pol indin thar anni Somalia ISIS hi tual chung mi te sum lak saktu langsar tak le mipui sum manga kal chho an ni a tiang chuan in rok na le in suam na te heng helpol hian an kalpui na sa hle a abik takin poi khoina te naw le poi khoina liana te tiang chuan an in rol deuh zel boka Somalia tan hian an hnok sak hle US sipai te chuan ISIS ruam man na siam tu le helaya ISIS thuak bur te beizui tur hian malak na kum engemaw chen an local pui to ti soin amaero chu Joe Biden administration noya khan ISIS beitur khan chakta malaka ni lo thung US sipai te chuan kumsang ni som ni pathum khan Somalia mar chhak tlang puk vela ISIS ho tu Bilal al-Sudani le operative som te an lo that to a hi Biden a thupe ga be pui thlak na lian ber zinga mi ani bok kumsang ni le som nia President Trump an White House a chua san khan Somalia atang ni wa sipai zate lak chuani a tuna sarkarna a chana tanga kar engemaw zat nuwa Somalia ISIS Bei Turin Trump chuan thupe ka ti chuak le tani Trump hian ramdang buaina US in rol adu lo thu asoya Biden po hian 9/11 nuwa ramdang buaina US in rol chu adu lo thu asoi ve bok mase Somalia hi Washington in amhudan adang lama US hian kumsom tam tak chung chu ram chunga sum tam tak aseng to a Somalia ram chunga hen US a in rol nuala hei wang hian tuna buaina po hi ISIS hawina Somalia an chei boy hi US chuan hetiang hen ma ala chhota ni Trump ha sabera po be pui thlak na kalpui turin thupe ka chuanga la hamairo chu president ani darkar somle pakhat na khan asipaite Trump 1.0 Trump a sarkar na masa khan US in Africa ram malak na chu ada poi mo lo hle a Sub-Saharan Africa ruai tu panni alo mi khwala mase heng Africa continent hi Trump khan atlo lo thung
Trump 2.0 tuna Trump sarkar thara hian Africa hi Trump hian angai vendon ni in arin thaya hi US Myanmar Russia le China ten he continent na sumdon na lama hak lian tak an zo wang ni a soi ania tuna hian Russia chon Africa ramte awel le gas te discount na leitir meka China po hian Africa lama ha ka zo mek boka he wang hian Trump hian Africa lam hi a hoi chho ve don ta ni in alang bok country tangin US sarkar chuan February ni thum sang hele somni panga atangin Mexico Canada le China atanga bung rual lak luwa chia lak na thar asiam chu a mangtran don ta a voin lam hian a mangtran ta a President Trump chuan karliam ta in rin ni khan heng ram pathum atanga chia lak na tur Canada le Mexico atanga bung rual lak lu aza asom ni panga chia lak na tur le China atanga bung rual lak lu aza asom lak na tur thupek pathum chu a ran thawina zia kani kha Canada atanga oil natural gas le electricity lak lu na ero chia hi za asom lak ani thung don ani Donald Trump chuan chia ti san hi American mi te ven him na turin thil tul takani ati US ri lo fentanyl tol lu le documents nei lo dan lo pem lu thin te dan cha an ni ma chuan he dan thar hi man ani tur thua soibok ram pathum te hian US sarkar ro man na thar siam hi na takin an soi sel ngala chanlet ngei po an tum thu an puang hal bok Mexico President Claudia Sheinbaum chuan US atanga bungro lak luwa chia ti san na tur thupe ka ti chuak ve ngal var mai Canada Prime Minister Justin Trudeau point US atanga bungro lak luwa chia za asom ni panga an la ve don ti soi ngal boka China point an chang let ve ngei don ti soin US in chia an lak sakzat za som chu China US bungro thon luwa lak ve an tum thuan soi ngala Hel Bei World Trade Organization a complaint thelu an tum thu soibokin US in chia lak na thar asiam thar chu WTO World Trade Organization kai hruaina dan bo chiat na ani ti in China chuan thu chua siamin an tar langani Trump chuan BRICS ram telaka tariff ti sana tum thu apuang ani kha BRICS ram telaka tariff sang jok US hian ala ani chuan India po hian atuar ve dona chutiang chuan India po hian lian tham takin in buat seina kalpui mek ani ponthin tong khan US in India bungro alaka chia alaka in India in US atanga bungro anlaka tanga chia alak he tamzo ka India le US in sumdon ton na hian India a hian US a hlok lo zok ti na ni chu hewang hian rual khai zo ka chia lak hi Trump hian adu thu soibok ani kha tuna chuan India rama custom duty rate sang ber chu 70% bor vel ani lain US in India rama thil athon chua zinga top 30 crude petroleum te cooking coal aeroplane le liquefied natural gas le akai no import duty te chu 0 to 7.5% ani thu Central Board of Indirect Taxes and Custom Chairman Sanjay Kumar Agarwal chuan kan thulak na da Hindu rilani This something February sang is something panga state ya hian AR lamwal ai zola thinlung hun khanbu in Mizoram tana chungchai wana nei ani dona he huna hian thinlung le ti tak sitin kan ram tan lalpa autorin imwa sai chawango ram mi huite athei thei he huna hian local victory ka so chu Mexico President Claudia Sheinbaum chuan Google nena lekha thonin Google Maps a Gulf of Mexico mingchu thlak lo turin angena US President Donald Trump chuan President atana lak lu ani hnu khan US Cuba le Mexico huala Gulf of Mexico ti chu Gulf of America ti thlak na tur thu pe ka zia ka ni kha sarkar map le documents zonga Gulf of America ti ming hi mangto tura ti anni US a omte ta na ming hi Google Maps a Gulf of America ti na lang to dona khovel mundanga omte ta ne ro kumtam tak lo soidan thin Gulf of Mexico ti in ala lang thungang Mexico chuan US President thupek siam hi nialin US hian a ming hi athlak ngot thailo ati United Nations Convention on Law of the Sea chuan ramba khatin tuipui kam atanga tuimel nautical mel som pani thleng chutiang chu ram angin
aram angin a chei thei ti soin President Trump an hming a thlak tur po hi US coastline atanga nautical mail som pani chin chi a huamani ti in Mexico President chuan a soya kantan chuan Gulf of Mexico ani renga khovel mundang tan po Gulf of Mexico ani ati Google chuan hemi chungchanga hian soyan la nei lova ma se ma in sarkarin hming hi official an thlak ani chuan anni point an lo thlak sak ve mai thin ti an soi Trump thu pek lo siam to angin US atlang sang ber Mount Denali chu Mount McKinley ti in thlak ani don boka herlang ming hi kumsang khazako som pasari khan Mount McKinley ti a thlak ania mase kumsang hele som panga khan President Louis Barack Obama chuan Denali ti in a thlak let le ani tuna chuan US President Louis William McKinley ming choin Mount McKinley ti in Trump chuan a thlak le tabok